Hey, yabe aphiwe masibolo phansi lesikhothi eloscope ngaphansi production into towards project. Ngiphathele indaba ezimnandi bafowethu. Kodwa before ngifike lapho ngiqalela. Zoqala nje bafowethu. Uyabona nina ngithanda nanyani. Siyabafowethu support yenu siyayibona lapha ku YouTube. Inamba zivumela zona ama-subscribers ayavumela bafowethu. Siyabonga kakhulu support yenu. Ngiqhubeke njalo nisupport ningadinwa yithina. Hawu, njengoba ngitshela ukuthi ngiphathele indaba ezimnandi. Lalela, mhla ka-30 May khona ezayo. Into yomndeni. Make sure ukuthi mhla ka-30 you are fully loaded with data because khona into ezayo. We are dropping esiZulu film into yomndeni. Ungasabuza, obvious. Uzobe khona uvuka masibuko. Uzobe kudlala irole lapha kaMamusi. Uzobe kudlala ngohlwayo wami. Ngithi hlwayo uthuma abantu rephutho. So, mhla ka-30 May RSVP ngalibala. Danko